Tapumau niu he universi. Ka koe hufanga. Tali tau anga. Moe malu anga o tau tangata furipe. Tapu moe hau o whanua. Tupo ono. Moe tahine kuini na naspau moha mohe ofo. Tapu ki hau eike o whanua. Tapu moha takilotu. Fuatap ke palemia moe hau eik minista o kabineti. Fuatapu moe kere o kakaitu whanua o Australia. Honau kautu ki mua he aneawi he ahoni moe kahau. Fuatapu ki kainga tonga koto ape. I tonga moe kolope. Pea kuokore ke hufanga atu. He ngahi tala whakatapu kakato o e whanua moe lotu. Ko lea o e ahoni, ko whakawhitai pe. O tau whakawhitai ko toa pe ki o tua mafi. Ka koe tokai maananga o langi mo maamani. Ko ene ala ofa mo ene keresi. O ne omi ki tau tolu ki a whakakoloa ko ene. Neongo o tau kei mo ua he COVID-19. Pea o tau whanga atonga he whakatamaki whakaenatula o mo unga awhi mo i pea ukula. Ka o tau kei tui mo whalala pe ki o tua. Mo ene tau hi pea o kei tu mau pe e tau tokanga ki o tua. Lolotonga ai taimi whainga taani. Io o si hova lai whanua. Mo mea o iai. A mamani mo kau nofo ki ai. Ka matangi o pe aua tahi he mo uia. Tau hufanga he o tua. I e malu hono nima. Tene fufu ki tau tolu hono awhi nima. O lolotonga whakahoko hanga aue whakawawe ai ofisi o e talawhika o lahe atonga ki Australia. Pea moe pule anga Australia. Ke whakahoko hanga ai tokoni ki o tau whanua. I ngai whie mauwivili ai kakai pea moe whanua. Ko o tua mutonga koktowhia. Neongo o lolotonga motuhia a whitu utaki moe whanua. Ka ke tau kau whakatape mua. I lotu ma ho tau ngai whamiri I tonga mo maamani. I e taimi mau inga koe ni. Pea ke tau ki whalala I pe kia atonai. He o ia atonai ho tau ngai matawai. O ku o whalai atu. Mo lotu ke kainga tonga koto.